tuni video ga sim di cho hele meitei CSO le government ho ga kho na chi pen hi kan se la di hin tin na la ya pen he le Tulha June 2025 kuki le meitei CSO ho le India Home Ministry palai hina peace talk nei now che pen chu tunia in the kholim khom di hin tin a video he ka koi ji he hele a video he event wala ko na chu chú khăn lẽ đó thôi gì hiện na cho video chứ nghe nó mua sao sao hiện tại hiểu nó mua sao hiện là bán cho hết họ chân hết điều này hello họ chân hello đi gì nó mua sao hiểu lại hello họ đi ngã khăn lẽ đó ha thì là video hiện video TV chỉ tên là nó bắt đầu phải thao thế Chahi ani faraklaba Manipur thokliba irang loisinaba Ministry of Home Affairs na maruiba thodang lauduna ngarang New Delhi da meitei amasung kuki furup ke civil society organization singi luchingba sing unakiba aduda wafam taruk puthoktuna khananai nake adubu kuki luchingba singi maikai digi wafam kharada yaningdaba ullakpadagi Ministry of Home Affairs ke official sing penakhidrai ayuk pung taraga mathoi tabadagi nungthil pung mari fawba pung manga chupna wari sanakhiba aduda meitei furup ki mahut senduna amukogi president Nando Luwangna luchingba mihud ahum aduga FOCS ki oina BM Yaima Shahana luchingba mihud ahum sarugyaki Kukizo community ki maikai dagi mihud nipan amasu nipan na sarugyaki madugi manungda Kukizo Council KJC ki mihud taruk amadi Jomi Council JC ki mihud ani na sarugyaki Ministry of Home Affairs के माइकाइदा नोटिस के स्पेशल एडवाइजर AK मिश्रा न लुचिंगबा ऑफिशियल अहुमना सरुक याखिबा अदुदा IB की जॉइंट डायरेक्टर राजेश कंबलसु सरुक याखी लोइनना मणिपुर गवर्नमेंट की माइकाइदगी चीफ सेक्रेटरी PK सिंह अमसुंग एडिशनल DGP आशुतोष सिन्हा सरुक यादुना मैतै अमसुंग कुकी फुरुप की मरक्ता वारी शाबदा मरु ओइबा थौदांग लौखे Wari Shanaba aduda Ministry of Home Affairs na nakal anigi wafam sing taraba matungda ahanbagi oina thokliba irang asigi warushin puraknabagi damag lambi yat pahawnaba wafam taruk puthoktuna khanake wafam taruk adudi ahanbada irang lakshina bahotnarigai manungda meitei amadi kuki gi marakta nongmai kapna daba yauna makhal amatagi hingsa gi thawong chathadaba haina appeal tawnaba karigumba wafam asi thugairabadi mari leinaba authority na conviction laukhatba Ani Shubada Manipur gi governor na ching amasung tampakta lokai na pain riba khulai sing pikhatlak na balokhat liba khongthang singda saugat paloina na miyam da tungkoi na secular oiba wakhalon fauhan na bagi damang mapungfa na mateng pangba ahum Shubada national amadi state highway singda yarapan yaudana miyam na mahausagum chathok chasin tawbada laingak ta mateng pangba Mari Shubada Lanjin Aribasing Masagi Laifamda Hanjin Hanba, Security gi Oiba Thaudang Laukhat Pa Amadi, Logistic Oiba Thabak Paikhat na Balangak na Laukhat Pa Thabak Thauram Sing Taram na Okpa. Mga Shubada Irang na Maramoiraga State Asida Paikhat Kahudaba, Chauka Thaurangi Thabak Sing Mapungfa na Paikhat na ba, Governor da Takshin Minaba Masung Taruk Shubo Oina, Karigumba Chaya na ba issue lakpada Ministry of Home Affairs ka Tanaduna, Furup Singi Maragta Faminaduna Warushin Purak na ba, Hot na Bahaybo Wafamni. Ministry gi maikai dagi pukhalaki bo wafam asida nongmai kapalle pa amadi free movement gi wafam da kuki singi maikai dagi yaning daba fongdok pagaloina na makhoi gi miyam ga tanakhi gi haina thamki kuki civil society organization singi maikai dagi thamlakhi bo wafam aduda Ministry of Home Affairs ke official sing apen ba oikhide Amaromda wari sanaba aduda meitei furup ki mahut sinkhiba amuko amadi FOCS ki maikai dagi ministry na pukhalaki bo wafam sing taram na okhiba galoina na Manipurda lokai na chinkuki illegal immigrants sing changlak pathing naba National Register of Citizen NRC chatna hannaba takshin ki kuki sing maikai dagi separate administration ki demand amuk hanna pukhalaki hairi umni singta Manipur boina chamna na ding in Ministry of Home Affairs lamkai na no in kuki CSO le meitei CSO Delhi aki hona ane ovin ki hona chun center point group ahin phung do he point group hola chun kuki lamkai hon adei lo thu azau ji in ki hola na omthe ta poi tia ha sei na jbala sa sei kina Ministry of Home Affairs official kuki lamkai ho chunga analungdam povet jingka lam nidan somla khat ki ho pan ovin nilha lang nidan li chan aki ho ove nidan nga sung ki ho hin na nidan nga sung aki ho zo ven meitei ho lang a konin luwang amko in alam ka in FOC akon mi thum chaban la kuki akuna kuki CSO lang akuna mi get hevin na chaban la KJC akuna mi thum hevin chaban la
จุบันแหละก็จะเอาคิดเฮแหละjet sea กิติzomi council มีเนี่ยจะเอากินนะโชลอยเสียก็จะเอาเฮบินมาเสียชัวก็จะเอาเฮบินบ้านเลย center ทะเลงอินมีทุม north east in charge AK Misra special advisor IB joint director Rajesh Manipur government lang akod in PK Singh DGP additional chaban le aga jaw ki DGP Ashitos Sinha meitei le kuki ki hona hi chen hi ga jaw hi vin tu chung ki hona chun na chaban le la aga ase be kit na hin a hi ai le ho pat na ding in alang to gelan thu sei na phat api win center in chamna loi ning in point group ahin podo ovin a hi point group podo hina point group la point khat na choi hi ai le kuki le meitei ki kap to loading thil se e ma ki bol to loading koi ta bang hi che thu ni lo le government authority in action ala ding hi ti a hi point khat na se hi na chaban le point ni na chen se ki na le point ni na thing hang le phai sam dan in aphal lo meitei meithal katina meithal apelu na diu win ito shot diu mi pi cham hlan na sa ding ito shot diu a hi ti a hi point ni na sin aban le point thum na chi hi kina le national highway free movement sa ding state highway ho zong le mi pi lam hla na su boy lo ding government to so jing ding ti a hi point li na chi hi ke gal jam ho in va ki le sa ding veng bit na pe ding government a ko na thulut na ho to so jing ding ti a hi point li na sei ki hin na ba le point na le state sunga gal boy ji a khanto machal na la to ho government heng a no ding tia ha sei hi na jbal le point group na hi ale ti ham khana kinil bautam na le ministry of home affair het sa a lam kai ho to home a lam kai ho to home a thu chai na sim ji ding tia ha sei hi na jbal la sei ki na ministry of home affair to po do ho hi point ni ku kilam kai hon apom thei po ve hi cho chu hi ale ki kap tu na loading le highway free movement ding in anom po ve kami pi ho to ko hung ki ho phot diu a hi tia ha sei hi na imilam kai hon chbala sei ki na hen a he le ati ji oven lam kai ho chung a central government palai ho phamo asal asa ovin alang kha lama meitei CSO lam kai hon center thulut na chu ki pa ta in ali mo ve Manipur adan di lo ta a hung khopem lut ti jo Burma lang alagam chum lama pa hung ki pem lut bo se ne hin na chin kuki ho chunga NRC bolding in center ko ma meitei hon athu mo hi win kuki lam kai hon wang asia demand a bol jing ove tia ha chai na khu apa pena se hi na la chu ne thiam so kai diu he tan chu ba le la ya hi nyaw khat lam kai ho na dem ji ya la nyaw khat ka ase nom kinen lam kai lam ho jong pathin pan na zalin amite de dan le ngai dan adin pijing ovin pathin in lam kai ho chi na thiam na pijing hen lang chabal ala to na wa pathin in ki thu pijing hen ki cho chai na pe na ka sei nu me in no ne thiam so ke ding ka ta san da ji cho ke nong thei khama khan le do he ni chila ya he athu se naw he abo na he ka le do he ta na ho nong ne point book ho bo na ka sei la ten na ho nong ne thiam so ke ding ka ta san tan hi chan tu ni video ka bol thi chu hi chan hin tan din pha dang ki dan video ki mu to khom ki taw ta